baby exit. Ja bih samo zamolio nekog iz Tine Miklić da dođe ovamo. Da, ne može se. Sada će nam nastupiti balerine iz vrtića Dunavski cvet sa numerom Beli labud Bu i otići ćemo malo do Lenjog grada, naravno. Sa njima će nastupiti nastavnica Una Grabić. Uživajte. Znaš kako se igraju? Alessandra! Jano, gledaj malo me, Ana, da se slika. Alessandra. Ej, čao. Play some
se bumbar u cvet i u med, sad se na livadi da napravi red. Neće tu da vršlja od sad bilo ko, ni zeka, ni jaga, ni koza, ni bol. I stranci, žirafa, zebra i los, svakoga ko pase, gricnut će za nos, za nos, za nos. Zum, 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 bumbar u cvet i u med, sad će na livadi da napravi red. Neće tu da vršlja od sad bilo ko, ni zeka, ni jaga, ni koza, ni bol. Jer oni su zbilja nevasti san sve, čupajući travu, pojedu i svet, i svet, i svet. Dum, 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 Leno! Eli? Gotovi?